Hoi anō rā, koe nei te whātakau o ngā wiki o te reo Māori ki tēnei whenua. He rongo pai, he rongo kino, kua puta mō tō tātou reo i tēnei wiki. Ko te rongo kino ia, kua heke te nui o te hunga e kōrero Māori ana i roto i te tekau tau nei. Engari ko te rongo pai ia, mā ngā nohi pēr te reo e whakaora. I te mea he maha ngā whānau whai tamariki nohi, e huri ana ki te reo, hei reo kōrero mā rātou, rā atu, rā mai. Haere atu, darling, no te mea kei te whakararu. He whakararu tāna e mahi ana, he oe kāre he pakurite ki te raru e pānia nei te reo Māori, me te iti o ngā whānau ka kōrero Māori i te kāinga. You know, outside of Māori Language Week, you know, picking up that challenge and actually continuing on to use what language we do have, you know, every day, every month of every year, so that it is part of the natural landscape that they're part of. Ko Jenny i tētahi o nā mema o te rōpū Māori for Grown-ups, he whārangi ipurangi hai awhi nā mātua ki te kōrero Māori i te kāinga. There's two parts to it. Part of it is about us and about the choices that we make around embracing it and loving it and looking to it as a resource to make, you know, your whānau well and healthy and thrive. What makes us different from any other nation is Māori and Māori language. I roto i nā te kautau kua pahure ake nei, kua heke te rahi o ngai Māori ka kōrero Māori mā te whā ōrau. He tohu i te toko mahau ngā kai kōrero Māori tūturu kua wehe ki tua. Tāpiri kua heke te rahi o nā tamariki e haere ana ki te kōhanga reo. We need to have as much support as we can from all echelons, all levels and all sectors of the community. Nō reira kua whiti te marama ki runga i nā rangatahi me o rātau whānau. It needs to be relevant to our kids, so and the only way to do that outside of us using it and creating our own resources, which can be a bit tiresome, is actually to just have someone step ahead of us and providing us with that. He tono iti pia, hei tiaki i te reo mō nā tau kei te heke mai. Pea to Melbourne, te karere.